Langma tako buksong hanyo haima phaifika kaisa update nani Bagwi mandai gausia nei para khor kaisa jagani tako Kharang de Burma 20 বছর বয়স তিনি fungo imang korao nei hospital Langma chawai thangka bo Bangalore ni sadharan Bangalore ni Kerala Samung ni thangmani si tain dino khane bo thui basalia ba thui thangka Kharang ma sisabini family o kun fana kri jotono garib nok boni nok bo hamsugya bamo haine ajina ne oncoli bo phatar hostel family kintu Bagwan bono logere liya boni Langma chawai thangka takbi Langma ke thibini mang ke thirhanan bagai chini yago funds to pelai no kom kuskrui kisapano 85,000 rupees ni deal sajaka chung ambulance team by nai diboni family ni condition the donation namu sunera please no post ni scanner result on last jarati video naidi or scanner no ne scanner dorong jesi donation namu sungmani rohor manu Tripura people foundation to tan khulunka hambai